معاین کردن همین خونک‌زدگیشه باید که همین یک تا شاخچه میگیری چند دانه هست 1 2 3 4 5 6 دانه همین 6 دانه چند دانهش زنده موندگی چند دانهش کشیدگیشه معاین میکنید. من حاضر من 6 دانه میکنیم همشه. من یک تا زنده بوده است. من 6 تا یک تا زنده. یک تا زنده. Значит 10 12 15% زنده هست. خودی باید گله گل برودیم اگر زنده باشد اگر کپ کد میستد نه زنده باشد اگر رنگش دیگر خیلی میشد. یعنی دیدیم رنگش سال دیگر رنگش قهوه رنگ میشد. قهوه رنگ یا سیاه‌چتاب میشد. таҳлилҳои пешакии коршиносони соҳаи кишоварзӣ муайян намуд ки наздик ба 70% гулҳои дарахтони зардолӯи гул карда талафот ёфтааст. аз рӯи таҳлилҳо сардии охири моҳи феврал ба гули дарахтони зардолу ва бодом таъсири ҷиддии худро расондааст. коршиносони соҳаи кишоварзӣ ҳангоми гузарондани тадқиқоти гулҳои дарахтони зардолу нишон доданд ки чӣ гуна гул ба сардӣ тоб овардаасту ва чӣ қадар талафот ёфтааст. همین خیلی کردن در که همین موبایل به فرود لزوم. همین خیلی خودش جدا میشد. همین جدا شد. این حالی باردار نشده است. من این کدام که همین برچه های گل های که سفید چه. همین ریزه دگر سونی باردار میشه. من اینجا حاضر من این وای هست. پیستیک چین که میگود همین عمده چنگ بالای همین میشینه سونی این ورم شده غوره میشه. حاضر به انق نی و ایدنسینه همین لبود و کندگر گوله کندگر همین گوله شما هم تو بریدگر درونه سیاه بریدگر значит وای уже وای شدگی نه سیاه شدگی باشد уже نه دیدم چکدگی این уже سیاه شدگی کاربرو که دیگه уже خنک زدگی نه خنک زدگی انا هم به وای اینو ببینید من کریشنی گفتم که رنگش کریشنی شده قهوه رنگ شده уже این مردگی همه حاضر در حدود ناحیه بوجان غفور قریب کی 70% 80% وای گل شدگی خنک زدگی درختای خنک شدگی موندگی باشد 20-30% گوره موندگی اینم از صوب درخت بقوت باشد اگر همین خودش روی کرده میتونه. тадқиқоти пешакии коршиносон муайян сохт ки соли равон навъҳои зардолӯи мирсанҷалӣ қандак бобоӣ хеле кам ҳосил мекунад, чунки сардии ҳаво боиси талаф ёфтани мухчаву гули ин намуди дарахтон гардидааст. ҳоло гулҳои шукуфтаи дарахтони зардолу дар ноҳияҳои ашту кони бодом таъсири ҷиддӣ дидааст ва эҳтимол меравад ки дар ин минтақа то 90% ҳосил талаф меёбад. аммо дар шаҳру ноҳияҳои исфара истаравшанғончӣ ва панҷакент гули зардолу осеб надидааст, зеро ҳангоми сарди дарахтон мухча накарда буданд. این انجیقه‌های طبیعت که سال ماه‌های آخر پیدا شده است این ماه‌های январ فوریه هوا گرم شدن یک بار درخت‌ها بیدار شدن سر کردن ماهی آخر فوریه سرشوی مرد با یک بار خنکی سر شد که خنکی تا در ناحیه‌های کوهی 11-12 گرادوسی خنکی شده بود. همین وقتنده در وقتی اساساً همین به موجه های بیدار شده این زردالو بادام همین دو چیز بود که ورم کردن موجه سرشوی گلکنی دیدن ممکن بود. این حالت در همین حالت موافقی همین تحقیقات های ما معین شده است که 2.5-3 گرادوس خنکی باشد اگر طاقت کرده میتواند. این بلند باشد اگر طاقت کرده نمیتواند. ماهی مرد خنک شدگیش تاثیر خیلی کلان رسوندن. مرسنجالی، من این بابایی، قندق اینو قریب که 70% خنک زد. абдуқаҳҳор ҷабборов деҳқон аст. вай аз ноҳияи бобоҷон ғафуров мебошад. беш аз 40 сол мешавад ки боғбонӣ мекунад. ҳамасола аз 70 сотиқ замини боғаш зардолу чида зиндагиашро пеш мебарад. соли гузашта аз боғаш 2.5 тонна зардолуи тар чидааст.
ва хароҷоти ба буғай сарф намударо бароварда буд. Мегӯяд қаҳрамони гузориши мо соли равон бошад, новбаста аз пандемияи коронавирус ба боғзораш беш аз 2000 сомонӣ хароҷот кард. Аммо сард шудани вазъи ҳаво наздик 70% гули дарахтонашро нобуд сохт. Боғбон аз ҳолати ба вуҷуд омада нигаронӣ дорад, чунки аз рӯи пешгоҳиҳо ҳосили зардолӯи вай имсол хуб намешавад. Ман ҳозир ҳосилноки мондагиш не ба ҳисобе. Бо 14 ба хунук мешад мегӯян. Ҳамон ба барои хунук шудан бо чизе чора мебинем. Анда ҳосил намонд қарибе ки бана бентон чизе ҳай. Ҳамаша хушкира патофт. Ҳамин 10% мондаги бошидам худо шукр мекунем мо. Барои худанамо ақал мешад ку. Дига умедамон нест. این 14 با خنک شود با من اختریم ته با خماندگی گلها گل کردن و های هم خوش میشن اگر خنک شود چه کاری وای میکنیم من حاضر دود میکنیم وای میکنیم با کن خداش میداند. дар ҳамин ҳол аз маркази обҳавосанҷии вилояти Суғ хабар медиҳанд ки давоми 2 рӯзи оянда дар кишвар ҳаво сард мешавад. ҳарорати ҳаво дар шаҳри Хуҷанд то 5 дараҷа поён рафта эҳтимолияти боридани барф ва вазидани шамоли сахт пешгӯӣ мегардад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо ва баландкӯҳҳо то 12 дараҷа сард гардида эҳтимолияти фаромадани тарма мавҷуд мебошад. анбӯи ҳавое ки аз тарафи океанҳои хунук ва аз тарафи мамлакатҳои хунук ки ба осиёи марказӣ ворид мешаванд ин анбӯи хунук метавонад ки ба сардӣ табдил диҳад. ҳамин 2 рӯзи оянда рӯзи 13 ва 14 аз рӯзи 13 сар карда шабона ва рӯзи 14 дар миқёси вилоят ҳавои сардӣ вуҷуд дорад. ин дар кӯҳҳо ва доманакӯҳҳо камтар сардтар мешавад назар ба водиҳо дида ки дар кӯҳҳо метавонад ки шабона то 7 градуса дар доманакӯҳҳо метавонад ки шабона то 7 градуса дар кӯҳҳо метавонад ки шабона то 10-12 градуса хунук шавад. абдували ҳомидов сардори маркази обҳавосанҷии вилояти Суғ ба хоҷагидорон пешниҳод менамояд ки барои талаф наёфтани ҳосил чораандешӣ намоянд, зеро аксарияти гул ва мухчаҳои дарахтони зардолу нашъунамо доранд. коршиносон барои пешгирӣ аз сардизании гули дарахтон об мондан ва ба замини боғ дуд карданро тавсия медиҳанд. барои боздоштани ҳамин муғҷаҳои шукуфтаистагӣ боздошта мешавад, хунукҳои гузаштан вақт бо худаш кушода мешавад. ин як масъала. дуюм масъала мана ҳамин бисёр ҷавобиам олимо гуфтодаянд, дигар мутахассисён гуфтодаянд, ин дуд кардани ҳамин майдонҳо. яъне чхел ки шумо дида истодед майдонҳо шохош якдигаша расидагӣ. ин расидагӣ бошад агар ҳамин тагаш дуд кунед бағали шох ба дуд мешавад то 2-3 градус гарм мекунад. барои ҳамин поён буромада боло мебурад, бологи вай мекунад, вай дошта метавонад. ин дуюм тавсиямо. сеюм тавсиямо, акун вай хунуки сахт бошад агар об пошидани об дар гулҳо, яъне ҳамин сабсафед гул бошад, об пошид агар вай ях мекунанд, ҳамин ях ҳимоя мекунанд, ҳамин гула ҳимоя мекунанд. ин таҷриба ягон ҳоли ҷои вай кардагиш не, лекин давлатҳои хориҷӣ ин корро мекунанд. давоми 2 рӯзи оянда аз тавсияи коршиносони соҳаи кишоварзӣ бояд истифода кард то аз сардӣ камтар бошад, гули дарахтонро ҳимоя намуда ҳосил ба даст гиранд. ҳоло дар вилояти Суғ беш аз 52 000 гектар зардолузор мавҷуд мебошад. аз ин шумора 43 000 гектар майдони зардолузори вилоят ҳосил медиҳад. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.